Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati silatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw adimadin al-hadis. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat sesatrejana abdina amul jaki. Pertama ngireng abdina sareng para ajunan stage amuji syukur daga telepon Allah kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Sikadima kalaban karasaipun Allah abdinah sareng para ajunan seteja takdiraki kangkui bisa bersilaturahim, bisa bermujalasah majlis kadentoh dalam rangka kangkui sami-sami nyumpeng doa barakah atas ampun lahirnya Nanda Kaila Nadifa Malik Al-Mairah, putri kedua dari saudara Jamaluddin Malik. Malar manter kalaban badana puji syukur dek Allah abdinah sarang para ajunan stage kenging tambana hidayah sarang manaipun khusus Nanda Kaila senantiasa mendapatkan hidayah dan mauna Allah sehingga bisa menjalani kehidupan di dalam kaudian masa-masa semangkin sesuai kalaban tuntunan syariat epon Allah, juga nan berada di bawah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu malar manter tetap ete pakai da baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga abdinah sarang para ajunan seteja kenging syafaat fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu se abdina amul jaki, sebelum acara kadintoy mulain abdina biasmah dari keluarga besar saudara Jamaluddin Malik. Sepertama matur tak langkong deka para ajunan seteja manakala i dalam sateja hal saya pangki atau hal saya pedi pangki setantonah korang tantuk da pangkelian para ajunan seteja abdinah nyawana sapora saya sobung bata sepon karena ampun kadito migdar saya paringaki sareng Allah deka abdinah sekeluarga malar manter kalaban sabab panyapurana ajunan Allah juga nan nyapora deka abdinah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sikadu kalena abdinah mator sekelangkong atas rabunah para ajunan stejah dekade tempat sikadima abdinah sekeluarga
ngatore longku para ajunan seteja sobung lain eki kadento nyoonah sampungan doa barakah se abdina semangken kadento kenging tetepen dari Allah kenging amanah dari Allah kangkui mengantarkan anak abdinah kailah malar manter kalaban pandoa dari para ajunan seteja abdinah sareng seteja keluarga parengnah kemampuan kangkui mendidik dan mengarahkan dekana abdinah sehingga tadi anak sesolehah si akunah deka orang sepoduan akunah deka tatangkenah berakunah deka masyarakat sebanyak sesenantiasa tabareng kalaban hidayah sareng mohonipun Allah amin ya rabbal alamin. Matur sekelangkong sekaping dua malar manter rabunah para ajunan seteja deka di tempat abad barakah bermanfaat deka abdina sekeluarga sehingga abdina parengin kesehatan jasmani sareng rohani parengin keberkatan dalam seteja umur dan parengin keberkatan dalam seteja usaha kalaban lantaran pandoa dari para ajunan seteja sekelangkong sekaping telok malar manter rabunah para ajunan seteja deka di tempat tetia tambenah sekitaremah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu siaptina muljaki acara seperti kelampan malam semangken sepertama eki kadento pembukaan di suratul Fatihah saya dalam hal kadento sahibul bait nyawon kalasanipun dak sipun simulja Kiai Masykur Masbah. Acara sekaping dua eki kadento pengenalan bayi sekaligus pamausan salawat di mahallil qiyam. Saya dalam hal kadento akan dibawakan sareng cakanca Jamiatul Hadrah Barakatul Ulum Tisa Terapen. Acara sekaping telo eki kadento pamausan doa saya dalam hal kadento sahibul bait nyohon kalasanipun dak sipun simulja Kiai Afifuddin Rasik. Sekalian toh acara seperti kelampan malam semangkin the stage para kiai bitartib abdina ngatoren dari abdina secara pribadi manabi beda ator pamator sekorang tantub dak pangkelian para ajunan stage abdina nyon seporang sesobung beda sepon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.